sea Pato e kung whātapu ma wahe ki o ki kaunga ea te kia tini. Pea ko kore ki o whaka he whātapu ko a whakakato sea. Ka tā ke hoko atu ai whatongia lea o e kia tini. Ko tomu atuku hawhawhetai ki eki, e ni omi ke tawa usia a e whiawhi whakongoani. O kau whātaha mo i sāme, whawhetai kia sihoma he o te LEA, he o tolonga ta ingata, e ni ngahi alofa. Ka venga e LEA whika uaki, ke baptaiso o lau maali e ma oni a whawhine, e nā mo ui whaau i he tui. Wholofola o mai ke whaine ai a pōpō, ma ake wahe ni mā me stōtoru mo i tōi whā. Pea koe whewhine, i hene wakai ai mea ko hoko kia te ia, na ane mo ui ni whia ka mo tete. O ne hau o hinga i hono ao, o ne vete atu hono kotoa, kakapehe e ia, ngā ata, o whāmo ui koe e ho o tui. Alo o fie maali e pēa, pake mo ui me mamahi anga. I he kōwheri ma ake maali o hono ke, o talanoa i he tui ai whiwhine au toto. Pea nea mo i kai ke hiki a hingoa whiwhine, ka kua hoko ai bibili na i whai, o ha mea ke ako ai a hawhawhine. Tau e tahaua, e ni au toto. Tala mai na e ose e poto e kau ke tā he nau whainga. I kai ke ngā tene aunga ki ha mea. I kai ke ngata ai, i he lao, le tiko wahe tāni mā, kau ka au toto fuoroa ha whiwhine, kolotonga e ni au. Koe toko taha ta e maa ia. Ta ilonga ia, tene late kia te ia, tene ta e maa mo ia. Ta o e taha ua. Na i kai tali ke hū kia whale lotu, i kai kofua ke kau ngā kau, e hiwa whawhetai ke e ki o hangeko ki mō tonu. Ta o ka pauna e hani whānau, au ke te kinau tolu, na e kai ki ngofua ke nau lawe kia te ia. Can you imagine the loneliness of this woman? Tau e taha ua, mo i whea ngai whakaaho, mo i mamahi whakaisino, ata mai, mo i lau maria. This lady was not supposed to be in the crowd. Her condition meant that she shouldn't have been here. But the only thing she could think of was getting to Jesus. Desperate, she pushed through the crowd. Nai gai ke tali ke toki ui ia, na tokha. E nai huluange e ni hohoi ki whamo ui, mo whamo o. E ne ala ke tapa kofo sisu, nai mātu lewa e ni au, o ne ongoi, hono sino, o ne mo ui, ni hono mamahi anga. Her healing came from her relentless faith. Sea, i he teu e lea koe niu, te hui e tonu o mo haka moia. Ke tau whakau haka whawhine, ke mo ui fo o i he tui. Uruaki, i he tui, koe hā ai mea nei kakapaki ai whiwhine au toto. In faith, what did she cling to? Whamanatu mai e paula i alonga mai o whungu me stafitu. Tā o hutupu ai tui ni he whanongo. I he ene whanongo ki he talanoa o sisu, ka ne hau me kakai ni hono tu a, o ne ala ki hono kofu. Ka ne pehe. Ka pau te wala ke te ia, ne ongo hono kofu pe e whāmo ui hau. O ne ala ki hono kofu. No mipa vai tāni mā me sta tō whitu o tō walu. Ka wholofola e ki kia mō sese o pehe.
LEA ki ha Isleli, o tala ke te hinau tō, ke nau ngauhi pāo i nau kapai kofu, ke mausio ki ai mo manaku, ke ngahi tūtuuni ke he kehe, ai eiki, o whai ki ai. She grabbed the hem of his garment, and in doing so, grabbed the promises of God. She was a woman of great faith. And I mo'ui, I ni tui. Woman of faith, what are we clinging to? Ua, nā ne tui, he lava e si isu o whawho ia, whehu ia. O ke tui, he lava e si isu o whawho koe. Ko whika tahaua, o pātu o te awa whitu i wholofola. Te o whātatau ia ki he tui, mo i mawhi o siora. Nā e tau tahaua ai o whewhine o sailosi, o hā i e wahi tau. Pana e tau e tahaua, ai whianga i whewhine au, toto mo i mamahi. The Lord tells us that for 12 years, she was not allowed to touch anyone, and anything that she touched would be unclean. But in an instant, one touch of Jesus and she was made clean. Ke tala ai mawhi mo i mālohi a sisu. Ha'awhawhine. Koe hā hau mawhasia. Koe hā ai mea o ke whaingata ia ai. Tala mai e whiwhine au toto. Neo mo i ngāhi lahi e whaingata a. Whakawhitai. Kei sātai pēa sātai te eke iwa ia. Ka venga lea whika uwaki. Ke tau patais lau maali e mā oni oni hawhawhine. Ke tau muui fo o i he tui. O tau tui o wihene lau maali e mā oni oni. Koe whehu i o wi wheho tui. I e tāwhitu ono whitu na e whao he whaiwhekau i loa o sione Newtoni. Hatohi himi. Pane kole i hatamai eiki monta me niki ko Hiliami kopa. Ke ne whao mai, hau himi ke tokoni i ngau SIASI. Ko Hiliami, na e manakoa au kito ke ne whao mau. But he suffered from a deep depression. Na e puputu, maupe, e ne whakaukau. E ne whaamu, ke toa si isu e putu ume a te ia, nā ne whaumahimi o tala noa ke whiwhine au toto o ne pehe. She too was touched. She too who touched you on the press and virtue being restored was answered, daughter, go in peace. Your faith has made you whole. Like her, with hopes and fears we come to touch you if we may. Oh, send us not despairing home, send none unhealed away. Hangea koe viwili nai whai whiwhine. O tau hau me tau whaingata ia, whakataha me tau whaamu. O tau kumia whainga mānie, ke tau wala, ke tapai kofu sisu. Koe whaamu na e kupu, he loto e puna ke. Eiki, oa te ke tupu, ke ufoki puputu. Peke o te ufoki, te eki ki te whaamu i au. Ha'awhawhine, ke tatau e tau kore he whiawhine. Ke mo ui e tau tuku, ke o e tuku e tau bibiri ka sisu. Ka ke tau ino, i e pataiso lau maali e mā o e tau mo ui fo o i tui e mene.